aba bantši ba ra bona sepedi se re se ya mošate a se sa boa bonolo a re thaba di nšebile go 90.7 communicating units ka moraga mogwe ka go fa tle o letebele ke Steve ke kana go tšwela ka mola ZB a moya ga go robala ka khutšo re tlo no dula re mo gopola hle ka mokgwa ga go wa mmino o re thabišitše ebile o se tlo no tšwela o tšwela pele le go re thabiša mmino wa gagwe a tla go wena re kele ditšaka dikeke di a wela fase ga di no tšwa di tšwela mahala bele hlokomela taba yeo wena le re mohlomong ge e be ke bitša dinomoro ga se wa nkwa gabotse gore ke re line o e buka kae ke tlo bapala papatšo fa o theetše gabotse pele ga ke tlo go fa mmino le ga ke tlo ba amogela nnete gona go 98.7 communicating units se bohlokwa ke gore o theetše fa o tsebe gabotse gore o tšwa o beakanya taba tša gago e sa le gona jwale go 98.7 Facebook DR Moremi ba re o lebelele ena le go lebala tedi ba o ba tlogang ba lebano se kwane o lebelele o ka reng ena le ba 7 ke moka wa tloga go tša o jabetšwa fao Professor Moremi ke ngaka ya setšo yena o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go tlhasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gapele ka ditaola ba mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlhatlolanang Center go etsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tau tša baroka.
Alright, mitsarna re botsa ga botsere ke masomepedi senyane re le bantse fela go irikiela ke a bole some go School FM 98.7 ka meagong ya gasho fa re na le ola ibe go ke le botse ke re moleletseng jwang le mo go nwa senya go rekisha sengwenyana fa senya go ngo bolela fa gore ya na o nneteng o skeme fa o lengona malefuta misho wa tshile SK FM tle a ke le tamishe ba thiletsi ba School FM ke le dumedisha ka mokagalana kgolela gausi mollo gona ke dumedisha baruti ba profeta dingaka di dupe le ditshupe kgolela gausi mollo gona ke a le dumedisha wa le dumedisha go ke ena Mr Malefo go tswa gona ku office ya Professor Mremi mo e leng gore re bereka ku office ntate morota o tloga ya bia ga botsegare ge le leja o le kwa ba mo radio mafela ba le phone Mr Malefu ba ranna mara a ke Malefu ne ke Malefo ya re ka tsugo ke a go ro bitsa Malefu mara ke no ra go netaba batho a re bitse di fana go swana ke le hlompile thata ba theletši ke le tamishe kudu meshate ka moka ga lena ba theletši ba botse ba hlwahlwa ba bohlokwa ba mo School FM ke a le dumediša tšatšing la lekgono mmereko wa ka so montšhi ntate morota mmereko wa ka ke go hlalosetša ba theletši ka di-product tše e leng gore Professor Mremi o a di rekiša ke re go di rekiša ke ra gore go a kgonagala o kry le gore motho o kgole ene nako ngwe ntate morota ke fele ke bolela kere a se batho ka moka ba hlokang go phekolwa o mongwe o no re ga le mo a leng gona ge go bolelwa ka taelo go tshwana le taelo ya pinki ya mahlatse ye e leng gore Professor Mremi ga e ria o ba lemogile gore batho ba bantšhi ba na le problem ya gore mahlatse a bona a tswaletswe lo tša bona ga di sepele ga botse batho ba maketa o kry o maketa o makala o sepela le batho go maketa batho ba hiriwa wena o hiriwe ba tšea ena wa ka morago then o makala gore banna ga botse banna kua ba re ba nyaka batho ba 20 and then go ba fihla mo go nna mo ba no feta ganeng ga botse molato ke sentšeng wa kry le gore batho ba letsogo la boraro ba le ba bošego ba kgona go hlakahlakantšha dilo tša motho o kry le gore motho ga a bonagale mo bathong kudu taba e ke bolelang tate morota e gona mo basong ba ba rena ba bantšhi ba e leng gore a ba lebellwe wa maka kore le mebereko e mesempolo e leng gore banna mo ba no hira motho mollo mongwe wena mmereko o no feta jale Professor Mremi a bona ga botse gore mose batho ba ka lebaka la gore ba tlhaka ga botse go hloka gore ke kgopele badimo pheko e leng gore e le gore mahlatsa batho ba a ka kgona go boa taelo e gona ke pinki wa phediša taelo e ke taelo gore go hlapa ka ona o bolela gore mahlatsa a ka a boe ka lebaka la gore batho ba bantšhi ntate morota ga ba sepela mo tseleng ba kopana le ba profeta go ba dingaka o no kry-a moprofeta gore la re ga botse wena o ne mahlatse mara goba go makala mahlatse a go kgane bantu ba bolela ka mafeng wa kry-a le gore batho ba letsogo la boraro ba bošego ba kgona go hlakahlakantšha dilo tša motho batho ba ka ba go lebelela ba bona o ka rone mahlatse mara mahlatse a gona go makatša ga a fihle ba bangwe le ne di-business le a makala gore ga botse banna business ye go diega buang business tše o kry-e le gore banna le a rekiša wena o bonwe business ya gago a ene molato wa pia ga botse ntate morota goba o roka ga botse kore business ya gago ore e bereka ga botse e be e fetele le a ba bangwe mara o makala gore bana batho ba no feta ba bangwe o kry-e le gore o ne business ka mokgoleng ka gona batho ba adima ditšhelete a ba di buše business ebile beiwe jale Professor Mremi a bona gore pinki e wa phediša ke e leng gore ka kgona go thuša batho gore batho ba kgone go thušega jale taelo ngwe gape mo ke tlo golela ka ona ke dibatana tše data morota ke taelo e leng gore wa e orela Professor Mremi o lemogile gore ka magaeng goba mo batho ba dulang gona go ba le problem ya gore batho ba swara ke digate le dibošego ba bangwe ditoro tša bona le kgone go hlatholega ga botse go le gore motho o robetše ga a tsoga toro tša ga eno hlakahlakana o kry-a motho a re ke lorile mara ga ke sa gopola gore ga botse ke lorileng taelo ya dibatana e o kgona go itshuma ka magae ka mo le bana ba dikolo kudu bana ba dikolo ntate morota go ba le problem ya gore bana ba dikolo ba no bala mara dilo a di tsene ka metlhaloganyong wa kry-a le gore motho banna ebile ke cross nightile ke bala bošego ka moka kere banna di tla tsena di agala wa kry-a le gore go na le moya o mongwe ka magae o e leng gore ga wa loka ga botse taelo ya dibatana mmereko wana ke go lwa le memoya e leng gore e gona ka magae e leng gore ga ya loka go na le diphoofolo tše e le gore ba kgona di romela ka magae o no kry-a le gore batho ge ba robetše ka mo dima masenke go sepela dilo mara lo tša gona go ya ka ntle a o di bone taelo ya dibatana e go e tshumile then e raka memoya ya mohuto ka lebaka la gore nto sentse re e tsebe bathiretši ba School FM ke gore batho ba borena a se batho ka moka ba re ratago a se batho ka moka ba re lakaletšang lo tše botse and a se batho ka moka ba e leng gore ge ba re bona ba thaba jale Professor Mremi a bona gore taelo ya dibatanae a tseba go e tshumile ka kua o tla bona le tlhaloganyo e boa ka lebaka la gore o kry-e le gore motho o nagana lo tše botse mara di no felela mo lefaufaung
taelo go itshumile e kgona go fa focus ya gore o kgone go dira seo se dirago ke swere gape taelo mo e bitsang gore ke leruma la banna leruma la banna ke taelo e leng gore bontate ba e leng gore ka kua gae dithipa ga di sa sega ba makala gore gane molato keng taelo e ke ya leruma la banna e kgona go loutša dithipa ntate ka mogae be ntate ka lebaka la gore ntate morota o ka lebelela banna ba tšhaba go ya go robala ge tšatši le subela banna ba tsota ka lebaka la gore ka gae bale ish mogekolo o ba emetse ka mola a batse re tlo di auang jale taelo ya leruma la banna e kgona go thuša batho ba bantšhi gape re na le taelo e ba bitsang gore ke z2 ke taelo e ngwe re thuša bo sesi ba rena go bo bomma gorena ba e leng gore ba ne bothata ba ditlhabi kore le gore motho kere le gore mo sefatlhegong o ne sebabo se seng a kušela botse sebabo se tswa kae taelo e ya z2 e kgona go thuša bo sesi ba rena gore lo tsa bona di sepela ga botse kore le gore mo mmeleng kudu le taba e la letlhapo le kore le gore a le sepela ga botse go ba le ya go batša di-period pain taelo ya z2 o kgona re go enwele be ga botse ke boelela moragonyana kua taelong ela ya leruma la banna le kgona go thuša tate ka mogae gore ka lebaka la gore bontate o kry-e le gore mo mebeleng ya bona go ba le monkgonyana o mongwe le gore a go ga botse taelo e hlatswa madi a motho gore madi a motho a be ga botse ka lebaka la gore nto re santse le lemogo kore monkgonyano o tswelelago mo o tswelela ka mo teng kore le gore teng ya ga botse jale taelo ya leruma la banna e kgona gore ya ka mokgwa o ebile e kgona go thuša botate ba e leng gore ba tshwenya ke taba ya sebabo mo go bona then ba kgone go ba ga botse taelo ya z2 ke bolelang ka ona ke reng ke ya bomme ya gonwa ke taelo e leng gore e bohlokwa kudu ebile e thuša bomme ba bantšhi ba e tseba e thuša kudu kore le gore bomme ka kua o kry le gore ka kua sethong go ba le bothata bola ba monkgo jale e kgona go thuša gore monkgo that's why o bona banna ba bantšhi tate morota ba tšhaba o kry tate a re mara gape ke kopane le monkgonyana mongwe a go ga botse kua go mme ola wa kry le gore mme ya modimo ga a ne molato bothata ke gore o ne le bothata ba madi a e leng gore ga a ga botse o ne bothata ba monkgo e leng gore a go ga botse mo go yena jale taelo ya z2 kgona re ga e nwele dilo di sepele ga botse gape mo ke swere taelo e bitsang gore ke tlola o fole taelo ya tlola o fole ke taelo eng gore professor mre mo lemogile gore batho ba bantšhi re a medirong go ba re ya mo go tletseng batho re ba le problem ya go dumediša batho le go gata dilo tše di sa lokago taelo ya tlola o fole o itšhela ka gare ga se o tlolago ka sona then go tšhetše ka gare ga se o tlolago ka sona and then go kua medirong kua ka lebaka la gore nto sentse re lemoga ntate morota ke gore re batho re a phela ra medirong ya di-family re ya makhung re a kae mo go tletse go batho ke mola go tsogang problema gore motho go ya go nyaka go tseba gore gabotse motho o tshwentse ke eng goba stroke se sa gaga se tlile ke eng goba sefola se wa kry-a le gore motho gore sale ke dumediša motho ya ba gona mathata ka a thomile sale ke ya modirong ya ba gona mathata ka a thomile taelo ya tlola fole e kgona go lwa le meleko e leng gore ba ka go gatiša yona e leng gore e ka tla ka mokgwa wa go dumediša ke gore meleko e mentšhi e leng gore ya tla ba bangwe go tšore metlhalo a bona ba tsore gabotse go diegang ande ntho o e bolelang a se metlholo man kudu ka gore re bile le batho ba e leng gore ba e tlhalosa taba mohuto gore a e sale ke ya kae ka re go boa ya ba gona go padile ka nna ba bangwe ntate morota ba tshwenya ke matlho ba tshwenya ke ditsebe go ya go nyaka go tseba gore go diang kore meloko e mentšhi ba bangwe sala dumediša motho sala dumediša motswala ke ya swantšha sala dumediša motswala goba sala ya modirong ga motswala ga e fitlha kua ga motswala nete go bueng kua tšhelete a e sa dula dumediše di-family kua ke bole kae kgase motswala le kae ngwana malome ngwana mamang nete go le dumediša mothola tšhelete a e sa dula at all jale taelo ya tlola fole e kgona go thuša batho gore meleko ya mokhuto e be kgole le bona ene taba ye bontšhi ba batho ba e tseba date morota kore o ne kwa motho a re banna gape since ke no ya modirong goba since ke no ya kae eventeng mathata ka a thomile gona moo wa kry-a le gore kowe bothata ke gore ga ba go tšhelela mo nkareng ba go tšheletse ka re ga dijo ba bang nete go ne o dumediša go ba go gata re gopole gore ntate morota ga se batho ka moka ba re ratang o kgone o kry-a le gore go phela so o kwatiša batho wena go phela so le ntate morota batho ba kwata ba re mara o phejiwa motho ga botse jale taelo ya tlola fole e kry-ega gona mo go professor mremi mo a berekela gona gape mo ke na le lephakama le ke taelo e leng gore professor mremi le a lemoga gore go le batho ba bantšhi ba e leng gore ba tshwenya ke badimo goba moya mara moya wana o kgone go tlhatholo gore gabotse moya wa gago o kry-e le gore ntate morota nte ke tlhoba boroko e kgolo tate morota batho ba thaswa a botse re ba thasa bo mang batho motho o ne o ka ba re o ne badimo go one moya ga a kuše gore gabotse moya o tswa kae o professor mremi a lemoga gore kua pijana kua go tlo ba le bošaedi ba gore dingaka di tlhasise batho tsona ka lebaka la gore o tlhasisa motho mara motho a tsebe le gore o binela mang goba go diegang ba bangwe ntate morota ba ne problem ya gore
ba swere ke medimo a ditšhupe e leng gore ga e bine motho o spetse ba mminišitše a tsebe motho wa modimo nne ba no re bina jale taelo le phakama e wa e orela go e oretše ke taelo e leng gore e ne badimo ke taelo tša go kopantšha batho le medimo a bo bona gore medimo e di tlhalosa ntate morota re tseba gore ntate morota ge e le gore ke moprofeta a ye go thasa boprofeta ge e le gore ke ngaka a ye go thasa bongaka ge e le gore o thasa go rutiwa mana ka dikoma a ye go rutiwa mana ka dikoma gore se ke ra tlhakatlhakantšha dilo tša batho and professor moremi ga dira tailwe o ba sa re batho ba tle go yena nne o ba nyaka batho ba emo ba bontšhitšweng ntate morota motho go ne batho ba bantši ba e le gore ba thasitšwe a ba bontšhwa ke mo go tsoga go mathata o rutiwa le tše e leng gore a se tsona ka lebaka la gore wena ga wa bontšhwa mo e leng gore o tso thaswa gona go tso rutiwa gona tše o rutiwago jale professor moremi a kgopela bakgala gore bakgalana taba ye gore e fetse ya gore batho ba thasa ba setso ba thasa bomang ba thaswa kae re e fetse bua bagala ba fa moremi professor taelo ya gore batho ge ba ka gorela taelo o tlo kgona go tseba gore gabotse ntate moruta gabotse o tshwenya ke mang a re nyake go no gore motho a no re ke lori le mogalabe a e tloma ya go thasa bare o thasa mogalabe ke batho ba bantši ntate moruta ba e leng gore ba thasa batho ba e seng bona ke mo go tlhakatlhakanang ke mo la o bonang motho a thaswang ga fetse o thaswa modimo wa gagwe wa moswereng o kry-e le gore modimo o motlho mongwe o ba bereka ka go alafa ditlhogwana mara e feletša le gore mothola ka lebaka la gore thasitše motho morong ga a boa mo lo tša ge kgona le senyegile clara ka moka ga jona jale professor moremi a ria taelwe ya lephakama ye re gore batho tshwanetse ba e orele and then batho ba kgone go hlathologa mo medimong ya bo bona go na le bekela go ne jeng o ile gore go bolela ka tsona dilo tše wa bontšha gore go na le sa go tlola se sengwe thobela ya motheletši o mo bjang butšha ka sona mosegare gona wa letšatši le lekgono re mane morota ge ke hloka sa go tlola se ke swantše ke direng ya se bitswa bokae go diregang ka re ae ke tlo go botšišetša lekgono ya sa go tlola se gona batheletši ba sekhukhune FM ditaelo di gona go sasa fro re tla be re berekela gona ka mo go hlatlolanang center mo e leng gore ba le tlhokang ditaelo a re batho ba tle go phekolwa fela ka re o mongwe ka tla re bana gore a nna ke no ya kua ke sa ya go phekolwa di gona taelo tšeo go fitlha o tlo no fitlha o tlo kry-a bagalabe ka mola le bagekolo ba berekang ka kua go professor moremi o ba botšiše gore ke kgopela taelo e so ya go tlola ba ya go nwa go ba iwang goba ge e le gore mohlomong a o e tsebe o hlalose mathata ga gore rena re tlo botša professor ka mola professor o tlo re botša gore taelo e swanetše go mathata a gago ke ye jwale taelo engwe gape mo ke swereng ke tokološi muthi ntate morota professor moremi o lemogile gore batho ba sepela le ditokološi batho ba sepela le ditokološi tše kgolo tše e leng gore go ka dinyaka ka sedimo goba ka moya o kgona go lemoga gore motho e tokološi ka mokgwa e leng gore ke kgale le mo go yena ke a bona ge le gore ke ya mosadi le bana e nabo ma gape batho ba ne mathata ntate morota tokološi e nngwe e paletše batho e paletše dinoka e paletše ntoko le nngwe professor moremi a ria taelo e leng gore ke tokološi muthi e leng gore e thuša batho ba e leng gore ba senya ke ditokološi mo maphelong a bona o gopela ntate morota gore ge re bolela ka tokološi re bolela ka moya o e leng gore a wa loka o e leng gore motho o kgona go mo senyetša ba bangwe ba ditokološi e leng gore tšhelete ga di dule ba bangwe ba ditokološi e leng gore balekana ba dule ba bangwe ba ne ditokološi e leng gore ge ba fitlha gare ga batho ba no ba nyenya go fitlha o kry o selekiša batho ba bangwe ba ne ditokološi e leng gore maphelong a bona a dinyako o bona dilo tša bona di lokile motho o thoma dilo o thoma nto botse ore o thoma business ore o thomang nete gone o thoma nto ela tokološi ele ba le yalwa ba bangwe e gana balekane o kry le gore taso e kry tokološi o kry le gore mo go wena e šitše fetogile mogala wa gago ba mokgekolo wa gago then go thoma e ba le molekane ya gana kudu tokološi tše dintšhe tše di tshwenyang kudu kgaetše di tša rena ke tokološi ele le gore ge ba santse ba kopane le batho ba bontate tokološi e tsene pele ka ra digwara e lemile mogala wa modimo ga re ke atla wa tokološi ela kgale e lemile ebile e bonne monna a thoma go makala ba bangwe ditokološi di ba tshwenya gore ka mmagaeng ka monete mosegare le ena re bile le mme o mongwe o tlile gona mo sekhukhune mo lastnyana mo a tswang gona ntate morota ba re wa seleka motho wa modimo professor moremi ga a motlhola mo kry-a le gore a seleke
tokološi e mo di ile gore batho ba mo tšea o kare ke motho o ka reng wa seleka ke mme o le mogolo ne thobela ya ke a mogopola jale motho ola modimo ga a seleke nne mara ke ka kgatla kore professor Mrema Mofatailwe mme ola wa mpotsa o gape ke gae ke dumelang jale wa bona gore tokološi e kgona go dira ntate Moruta e kgona go hloiša ka batho o hloetswe se se seng gona batho ba go hloile mo o berekang gona ba bangwe tokološi kgona go dira gore ntate Moruta o bereka mmereko go o bereka mmereko mo o berekang gona batho ba no promotiwa wena o promotiwe ga o promotiwe next o bole go lo tla motho maloba mo ša promotiwa e bana gane nna buale tokološi ganeng mmereko ona ke go bona e nyaka go bona o dibegile ba bangwe ba ne tokološi engwe ya gone gore ga ka lo tsena ka gara koloi go lo tsena ka gara koloi o bekile ke di-accidente tokološi e nyakana le madi a gage gobane tokološi ntate Moruta santse re lemoge gore ba e bereka ka tsela tše ntšhi ba bangwe e berekwa ka tšhila ya motho e nngwe tokološi e berekwa ka madi a motho ye nngwe tokološi e berekiwa ka morithi wa motho jale taelo ya tokološi mothi e gona ntate Moruta e leng gore batho ba ka tla ba e kry-a mo ba leng gona re kgona go itliša ka mokgwa go e romela ka go e korea then gore e fitlhe mo e leng gore le gona o ka bo le kgole o ka bo le gausi ke mo e leng gore o tlo kgona go dira gona gape mo re na le oil e nngwe ba bitsa gore ke ora cleansing oil ke oli e leng gore banna goba bomme goba bontate ba e leng gore ba meeting e leng gore ke megolo o kry-le gore wa meeting ntate Moruta se santse batho ba se gopole ke gore ge wena o ya meeting o sa hlapa ka selo o gare ga bothata ka gore batho ga ba ya meeting a tendera goba meeting e leng gore jale ora cleansing oil e thuša batho gore seriti sa bona se bowe batho ba gopole gore taelo tše professor Mrema direkšago goba tše professor Mremi bodi ba thaye gore batho ba tsebe gore ge ba tlotše ba kgone go ba le bophelo dilo tša bona di kgone go sepela gabotse ka gae gore ke a bolela wa kwagala mo phelong ba gago dilo di no sepela gabotse a se gore o no phela ka gore ke tla reng jale ke mo e leng gore taelo tše di kry-a gona taelo tše tate Moruta ke nyaka go lemoša batheeletše gore taelo tše a di tshwenye nne and batho ba lemoge gore go na le di-scam tše e leng gore di gona batho ba itira bo professor Mremi batho ba itira bo professor Mremi ba re bona ba rekiša taelo tše ntate Moruta ga gone motho a ka kgonang go diria ka ntle le professor di kgona go ria ke professor fela ka gore a di rika go di kopisa o di ria ka tlhatlho ya bagalale ba ba mofago di-product tše go di hloka o ka folela nomoro ya 071 398 1508 goba o ka fonela 072 133 6761 072 133 6761 go sa sa batheeletše re tlo be re bereka ka mohlatlolanang center mo e leng gore tla be re thuša batho gona nomoro tše ke di biditšego le ka difoune la ka le nyaka go buka gore le tle le kgone go fihla ka mo goba ge le hloka di-product le foune re tle re kgone go lefa go di romela mo e leng gore le tla be le gona ke lebogile ntate Moruta baliba ka tsena professor Mremi o fihlile re kgone go ba thuša thobela a re rie jalo re mo amogele gabotse
Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thuša ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go hloka boroko, go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gape le ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Moremi tou tša baroka. Professor Moremi ke ngaka ya setso yena o thuša ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go hloka boroko, go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropa gape le ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go feta ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago go ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka la bobedi le lengwe le lengwe ka go la Genfest Tlatolanan Center go wetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mmamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi tou tša baroka. Alright, metsotso ya rena ya re botša gabotse gore ko tee re lebantše go iri yela ya bole kgotso šea o hle ya tšea o gapetše batsheletši ba Sekhukhune FM ka ona a ke go tame moroto mogolo aga a ke tšee madume ke dumediše magoši a rena a ke tšee madume ke dumediše dingaka tša gabo rena tša setšo ka go fapana ga tšona baruti ba rena dikereke ka go fapana batheeletši ba Sekhukhune FM ka dikgokaganyong tša leago ke a letamiša a ke tšee sebaka se ke amogele balli ba rena ebile ke be ke re go bona le berekile mmereko mogolo go tla fa go tla go nyaka thušo le kae batswadi re gona ra lena rena re gona nageng re le thuša kang batswadi ba ka tšatšing la lekgono gona re le thuša lena le le bomang nna re tlile mo SK re tlo kgopela thušo bophelo ke jo bothata ga bo monate ka gae bophelo ke bo bothata ga bo monate ka gae bothata ke eng mama ke mang nna gona le tšwa kae gae gae re tšwa gatisana kapaneng nna ke nna Teresa Swana e le gore ke ngwetše wa Mamadisei ke nyetšwe ga Madisei ke tlile mo ka mathata aka ke a bajwa ya ke swere ke maoto maoto a leng gore a ntshwere mengwaga e mentši kudu ebile ga ke sa tsewa re ke reng a nkgobatša a nkoša bohloko a ntlhakahlakanya tšatši le lengwe ke a hlakahlakana kore o hwetše ke swere ke medikologo ke pala ko go tsoga tšatši le leng a nkgapeletša le gore ke re ke a tsoga ke hwetše ke pala ko go fologa le mpete ka be ke tsena kereke e nngwe e itsenyeng ka se boleleng leina la yona jwale ge ke tsena kereke ke no holofela gona ka mo kerekeng ke rawa ka kerekeng ba tla nthuša bophelo bo tla ba bonala ga botse jwale aowa ke bona gore ga go nkgole selo go hlwe ke dutše fase ke sa kgopele thušo go ba bangwe jwale ka kwa ntate Morota le ntate Moremi ba bolela mo SK ke rata go fele ke itiša ge ke hlobaela ke theetša jwale ka hwetša gore mo se ka kwa le pelo ya ke mpotša gore o ka re le nna mo go modimo a ka nkwela bohloko ka thušega ka mo gare ga SK ga nka go lla mathata aka ke na le gore nako nngwe ge ke swere ke maoto aka kore nako nngwe o kry leoto le lengwe le kore bothata jwa maoto bo a tšhentšhanya kore tšatši lengwe o tla hwetša leoto le lengwe le le kaonenyana le lengwe le gana le thoma kwa kgatong o tla ba re marapa ka moso ba phatlotše ka moka o ka re gago kore o ka re ga go hlagana ge ke sepela maoto a ba mo e leng gore a hlaba a fiša a opa o ka re go opa marapo a ruruga go diragalang ka ona maoto a ka a opa a thomile kua morago ke ka 2009 ke rile ge ke thoma go ba lelapa kwa gae kore ka mo gae re bana ba babedi ba basetsana nna ke o monnyane jwale ge ke le ngwana mama o monnyane
ka bolela le mama gore jwale ga go le ka mokgwa ka gore re ka mo gae ka moka se se o dula makgweng jwale ga a dula makgweng ka hotša gore ka gore re basadi re ne le bana ga ra nyalwa go kaone nna ke nyake stene be ke ne mme o ba gola le nna ke na le ngwana o mo mogolofadi ka re nka loga mano ka fele ke utswa šheleng ya ngwana ke fele ke treka disamentenyana ke phaphathiša mme a dumelana le nna ra wa go molate ngwana ka o ka no itirela sehlagana mo kgauswi bale ka itirela sehlagana sela e le ge e le gore lapa leo ke dutšeng go lona ke le kgopetše gore go rangwane wa ka o thutile o dula Fleisbom bala ga a fihla kwa Fleisbom awa ba ra go molato lapa le ke leno ga go bothata o ka no dula ka mo go lona ba re wena se se šalang e nore o ye mošate o bolele ba mošate o ba botse gore o tlo tšea lapa le o dula ka mo go lona awa ka sepela ka mošate ge ke ya mošate awa kgoši ga se ba ganna le nna ke ile ka ofising ba mpha selipe wa re ya ka mokgwa go swanetšeng a go molato awa ka boa ka tla ka thoma go agaga ka mo jwale ka nako e be e le gore maoto a ka a šita thomile go ntshwenya gore ke thomile gore ge ke thoma go ba le khuruge maoto a thoma go ntshwenya jwale ke no re go reka masenke ka dira mokhukhu ge ke šena go dira mokhukhu ka phara ka mogare ga ke fetše o phara ka re a ke kgolakgole ka montle ke bule gore go be ga botsana ka mo pele go se ka hwetše go le majwang a ba ke a kgolakgola gape le ke a dulanyana morithing ke re ke a khutša ga ke tlo re ke a ema maoto a la